Hello bayarok, jotonon lamsogani blogger, tabuk hingke ang dogmali hatio sokpaijak ani kaisa parcel nana bagai abono tabuk payment khlai tongo. So finally ang ani parcel manbaikha tabuk khe ani husband ni bagai kaisa bag paijang nai tongo hingke abon bagai chung tabuk hablai phika sasamolo orokhe bag rok manthogo tei jota rok manthogo tei rirok bo manthogo hingke abono first sopai khena chung iko bag nai lekha obang kisabano nai thokjakliya ke aboni yagulo iko black color nai lekha ke obokhe tamo brand ni saimanya haipan obokisa nai thokjangma haike matongkha abono wansogui na laikha abono na laisinai hinai hingke nas nana hingke ba obviously kaham ke check khlaima nai lainai ulo chain rok hamya manjakhe to ses pai talangi mangna hingke abono check khai tonglayo hingke tei kaisa bag obokhe buri rongni bagai naidi embroidery khaijak khayong tongkha obo yak bai submani deangkha naki machine bai submani angkha bag le ang nai thukjakha haipano ang o bag hilik jago aboni bagai aso comfortable hayong jakya oro kuno manui rok dajagya tutui se oso hiligo hingke oro manui rok dakhe tutai bai hilik nai aboni bagai nai thokpano nalia hingke oboni price angkha 300 hingke norokle bahai nangjakha sadi o bag no angle nai thokjakha haini bagai no bar bar haino romui ma nai sokka tei ang color bo nai thokjakha focus kaham ke rom yang tongo aboni bagai color roksi change ong thangma hayong tongkha naidi 2 hours later. Faidi hingke tabo kurti unboxing khlai nai laisinai iko borok tamjani packet transparent bai ju khai ri rohorka tei kaisa Flipkart ni bai khai rohorliya aboni bagai fataro tongoi no jotto ri nukson bai tongo hingke ang parcel nainan thangmani se jotto si fatar tini nukson bai tongo hingke ba ang obona ri hinai nai obon khosawi nai na kha hingke iko kholoka naidi ri hingke silk ni ekdom slash layang jak ko slash lengjak hingke ri ni quality bo kaham no sokpai kha ang jehai order khaimani same to same no sokpai kha ang chajak kha banai hingke yago design bo kaham no khaijak jehai nokmani haino kaham no sokpai kha ang chajak kha hingke tabuk rok no phunuknai boni suit tei dupatta hingke o kurti set hingke daily use khaina bagai hingke comfortable onglak tamni bagai hingke oboni kurti bo haino slash lengjak tei dupatta bo haino net ni se hingke ba obo bumo hai jaga rogo use khaitok hingke like durga puja rogo lighting rogo hingke obo belai khan naithoknai ekdom jik ong tongnai angkha khayota hingke abono daily de haino simple somnai ba waisa wisu amta hairoko pai tonna nango waisa wisu program rok ongkhe jomoi thangnani bagai hingke angkhe to naithokjakha ang tabuk jomoi phunuknai ang bai fitting deong ongya iko jomoi naimani ekdom crop janongo haipon angkhe ri rong no asok tight khe jomoi manya hingke oboni size ongkha M size price ongkha 749 hingke ko kangkhung rok haike lori rokhe koniwo hingke kisa tai dongma hayongo haipon ko puroi asok to tai dongya hingke ang online rogo kurti order khaike M size mang rojago waisa pro L size romani oma ang hai kunui habui manan aske kotor ke sokpayo hingke ba M size romani se tabokhe kisa koniwo tai dongma hayongo asok bongya hingke shopping mall logo paikhelang L size mang paijago kurti hingke faidi tawkhete kaisa kurti set unboxing khlai negena obkhe without dupatta sudoro kurti bai plazo simisi hingke obkhe daily use khaimano pure cotton ni iko plazo bahaino ang jajakha haipan kurti kaham ke khulogoi negrana bahai sokpaikha sokpaiya hingke iko khulogoi tongo iko ang jehai order khaimani amtuni phaika camera okhe aso color focus khaya iko jagano yellow kahama ongthango jagano phulele hayongo keri belaino sob ongjak phaijabono bo chumoi negrana ke iko chumoi naimani kaham nongjakha ang obokhe M size pano ekdom crop jangjakha naidi ke oboni price ke tonok nogoi mankhana 399 according to price kaham nori sokpaikha ke plazo bote baisa phunugoi rwano iko naidi kaham no hingke faidi tei kaisa kurti set khologai nailainai obo haino dupatta koroi kurti bai plazo simi hingke kurti ke pink color hingke plazo hingke white color sokpai bukha ani jesuk jeri tongmani
white color mang si bangko goi tongsiu tebo si tak plazo bo haino white color mang no kainai sokpai kha abono kaham ke khologi nai tongo tam jani hai jong jok tong khang le kurti tam jani khoi pra hai je hai expect khai mani am thai sokpai jaglia asuk nai thuk jaglia pink color hingga ni favorite che hai pano tam jani ang asuk hamjaglia ri kheto cotton ni no hai pani design ro asuk sa jaglia ke ko chumui nei mani hang bai mo musang ya price hingga to 425 rupees plazo hingga kaham no sokpai kha design ro bo kaham no khaijak ekdom cotton ni soft ongoi tongo abono norok ani o kurti nai thokjagui tongkhe order khlaimano ani description o joto kurti ni link no rojak ke abono tini ani blog o sumang sinai norok bai malai ani next blog o bye bye.